Atho bakigina kia 2026-2027 buriketi kwithira nindi bwikuruka kwana bunge kwithira bukuruka kia onto ibwithirite bukioneka kwarirwa bonene bwakuriaria ni ati nindi abunge baraba inge kuma Meru, Tharaka Nithi na Kinyembu bataumbere kwithira bakinya kikaro kia ntuko ya Alhamisi kenda bethira bakiringa kura yo kulukia kana kuringa ndene ndirwaria rura finance bill na kiuria kira kinene nikithira nindi abunge baiba kuritangwira yoyongo bethirite bakyathurairwa ataalamu na kinyasi aza bamwe ndi bakiwa abunge bakabethire bakebuka kenda bona bara bakethira bakitha taira ke mwananchi oningwane ndinduranite ronaru kuri tariki 18 mweri yuyu atandatu ndeni ya mbunge nene ni kwari na abunge ya na 62 onto abunge mana 349 bo ni kona ni abunge ya na 47 batari ndeni ya nyumba ya bata ntukwe iraberigeri kwithira baikinyitha kia bunene nikenda kuringa kura ya kuregana kana witikanirania na rwari ya finance bill ya mwaka ya 2026 indi abunge bonde banthiguru ya Kenya bura bonde bari bakolotwa na kinya bakuringirwa kura ni ya 60 na baili yake bonere bata ya wita mbunge kiribo 40 ni bethire bakiringa kura ya kuregana na rwari ru na bangi nabo bethire bakiringa kura ya kurwata mbaru na urukurukia kire finance bill ya mwaka wa 2024 akenya ni bari na muthuro bunene na muthuro yo yuari tumia bunge bethire baikuruka kia finance bill ya mwaka yo indi mwakene yo muthuro yo yutikoneka kuingira ukurukia kana kuringa ndiro ariaru indi biuria biauka kuma kire Kenya abunge bobangiri inakukuongwa bari bill ni rabuke ngona president aliwa amisaina ambunge eganarea 182 batirari parliament finance bill ekurukua inkwenda obori yake gutuma ambunge kenda muswada ye yabaura anango ye aone kutikera muswada ye mbunge na bauga yoyo teko kuna momero yoyo teko kuna mukakamega yoyo teko kuna fulani Kaunti ya Meru otimu bunge kinyomwe ari mbunge ntukwe no ya bokinya boboroneka kire abunge ba kaunti ya Tharaka Nithi bonde baitera gukinya gikarone kikya bata na kurikanie ntuko ya kuthoma budget ya ndiguru ya Kenya ya 2026-2027 abunge baingi ne bari nyumbeu na kuthikira rwariaru bo ne kinya kithira rwariaru ni rwethire rugita mwanka mathane yotuko nkuigwa budget we ngwiria no ntobwa misha cia thirikari yukitie kugwiru mantu jonde jaraja kuthithitwe budget neu ende kira kia muhimu buruburu bwije onde champion ya ana gweta chukuru mbecha iciongerekerwe cia machukuru inio budget ile nkuona ichokerete biuria mwananchi wa kawaida na riu nendi kiuria kikethira kiyuka kithira bunge barabethirite baichala wa kuma Meru na Tharaka Nithi kauma iba kuthangikira muringi kura Phineas Imana Ndeto Cheweru.